градус температураны көрсөткөн аптаптуу ысыкты сездирбеген Кыргыздын эң сонун керемет жайлоосунда биздин Ырдайлы достор Ырдайлы теледолбоору старт алды. Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Ноокат районуна караштуу Борко айылынан чыккан Энелердин тилеги тобунун шаңдуу апалары сиздерге өз өнөрлөрүн тартууламакчы. Анда эмесе урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүдөн алыстабай бирге болуңуздар деген тилектемин. Kerven olap kıdırıvay kılımdardan kelgenbiz. Kerven olap kıdırıvay kılımdardan kelgenbiz. Yerden biz, uyut dolu elden biz. Urpaktarın olağan ay saldın karmat kelgenbiz. Urpaktarın olağan ay saldın karmat kelgenbiz. Alatonoy yerden biz, alandıkan elden biz. Alandı büt kıdırıvay al Mustaf'tan kelgen biz. Alandı büt kıdırıvay al Mustaf'tan kelgen biz. Bası değil elden biz, baktu yaşap kelgen biz. Baylık geni mol bolğunay bağ dövlöttü elden biz. Baylık geni mol bolğunay bağ dövlöttü elden biz. Mana sata babamız, yolunu paramız. Alakanda el bolsok da alamga jar salabız. Alakanda el bolsok da alamga jar salabız. Kırgız degen at menen kırımdarga barabız. Düngür ötüp dünönü da yıldız bolup janabız. Düngür ötüp dünönü da yıldız bolup janabız. Yıldız bolup janabız. Yıldız bolup janabız. Таман чийген ордону атып жаткан кезекен, кызыгына баатырың батып жаткан кезекен, Эшенхандын шаарынан алтын зерлер жүктөгөн чоңду өдөр баштаган 200 баатыры коштогон алдында кызматчыны шаштырды. Кербен ордонун ортосун жара баштады. Ошондо чабышуу башталды. 70 жеринен жаракат алган чоңду өдөр араң качып кутулуп, хей, жетип келген чоңду өдөр түркүгө алтын чатырга кирген экен жүгүнүп, баламанас батырды айтып жатты күйөнүп, атаң көрүп урутта ок өтпөгөн тону бар, ок жетпеген аты бар. Çoyun çokmur oynattu, oroy çoku baş oruyt, ölçülü yerdim bar oruyt. Çampa çapal ketti bütkön, dene bayıman dürkürüp kara kan ketti. Dödürmün tiv aytkanda, döngü çıkıp küylönüp, jaloy turdu süylönüp. Ataң көрүп урутта, бурут деген журтта 12'de балакен, манасын кармап алалы, колго түссө атасы, курмандыкка чалалы, кадырлоосун кыралы, карелечек кылалың, эй, деп ошентип эр жолой, калың колду шаштырды, алдындагы ачмудан ойку кайкы бастырды. Чыңырын тартып жезнайдан, чынчыгыч бас кең сайдан, кол кошуну козголуп казган калың ор келди. Эшенхандын шаарынан каптаган калың кол келди. Хей, сакал чачы бириндеп, ошондо жакып дирилдеп, бөдөлүм болбой деп балам мындай кылсак кандай дейт.
құтырған қара қалмақтың айтқанына көнелі, ығына қың девестен кірелі, 6 айдан күткен санқара барын айдап берелі. Өлбей тірі қалсақ деп сұлу қыздан бір тоғыз таңдап тарты қылалық деп айтқанда хан Жақып безген найза сайғандай ырғып кетті Ерманас. Қоқията не дейсің? Жоғы намыс бергіше, ажалым жетсе өлейін, малым менен жанымы олжы қантып берейін. Жан қалқым қырғыз сен үшін құрман ғана болып кетейін. Қоқията кейбе, найзалашып топ бұзам, тағдырым жетсе оқытсам. Зордықшы қара Қытайға соғышты мықтап саламын. Телпейген қара қалмақтан бұйыл теңдігін тартып аламын. Де ошентіп зор Манас жо жарағын шайланды, қырғын қылған наркескен қылычын іштен байланды. Ошонда қылқылдап Қытай қаптап қалғаның. Bir қарасаң батырың, bir қарасаң мен кеше, араласа арыстан шер, ататынан көліп, чейрағырақ балбаны, чын жанынан түңіліп, Манасқа тұрыштық бер албай манжу қачат шоқ-шоқтып, арқасында екіді тосып тұрат тоқмықтып. Балбандың көйер жолой, мұндай кепті сал деме, бурадай кірген бұруттан, қырылышып қайтауыз, сырттап жығалы зырқыратып қуалап, бұлың бағыр бұрытты орып қармап алалы. Қол артында ер жолой айдап қалған кез екен, қой бочудай қармаса қайнап қалған кез екен. Қол астында чоңдыңғы кежіге чачы үксейіп, қары келіп қақайып, мұрынынан шыққан бұл қолыштықтай бұрқырап. Қытайдың қолы чырқырап. Қарап көрсең дөңгені Манасқа найза салуға қалған екен қамынып. Қыран Манас жаш бала айта бұйта дегіче, ашып көзді жұмғыча, шердің шерекенін білгізіп, айман бұз жетті жүгіріп. Жетік бала батырың жебеден бұрын жеткені, жеткен жерден дөңгені, кендері құрдың беті деп, өпкөнün bir жақ жеті деп, жан жерінің тұшу деп, өлір жері ұшыл деп, қан ішсе тойғыз сырнайза қатты мұштап өттемі. Қарап тұрған адамдың бүткен бойы дүркіріп, қыл күреңдің үстінен құлап түшті күркіріп. Дөңгі жерге түшкенді бәлені башқа салғаны, батырың башыны кесіп алғаны. Қыл күреңді жетелеп, ішке жолды тәтелеп, қыл күрең қоштап чыққыша, Құдай бетін көргөз бі, қамышты көр, селді көр, қаптаған қалың ерді көр, қарды жолай бақырып, қақанда ұран жақырып, пей!
Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген кыргызда жакшы сөз бар. Мына ошол кепте айтылгандай, биздин ар бир кылган кадамыбыз, ар бир кылган ишибиз, ар бир кылган эмгегибиз бааланса, анда биз бул өмүрдөн бекер жашап өткөн жокпуз деген өзүбүздө ишеним пайда болот экен. Өмүр аттуу чыгарманы Максуда Каленова аткарып, өмүр сиздердин өмүрүңүздөр узун болсун деген тилекте мына ошол чыгармага назар салыңыздар.
жатырған қанатым жоқ құшақ шошқа жатырған қанатым жоқ Bütüne okudan kındı Adımı gides parkındı Yumurmasıға bölüde Umuda sevi yalgındı Koran yılanlı yüzünün Mızıklı gitte güzelim Sangakta koygun tanrıyı Doğrulup dursa Karağım gelip, karağım gelip, karağım gelip tüyürüm. Karağım gelip, karağım gelip, karağım gelip tüyürüm. Yaşaşı bolğun jaldıra, karasang okum kandıra. Beni деген sen Araşa çizdi daldıra Korancı bolmay yüzüm Mızrak önüpke dizirim Tangakta koygun taneki Doğulup dursa ölürüm Makine uçtu dağındı Bakını bilet farkındı Ben urmasıya bölürdüm Lokatın sarı altını Lokatın sarı, lokatın sarı Lokatın sarı altını Lokatın sarı, oşumdu sarı Kırmızı sarı altını Ата-энебиз кичинекейибизден өзүбүзгө тарбиясын берип, чоңойгондо кандай кесиптин ээси болосуң деп, чоңоюп 18 жашка чыгып, ушул өнөр жолун тартуулап калган кезде, ата-эненин өмүрү өткөндө мына өздөрү ушул тарбиясын берип туруп, бизди кийинки жашоого, муунга, келечекке калтырып кетет экен. Атамдын илип кеткен камчысымын деген чыгарманы сиздерге Бегайым Жумаева аткарып берсин. Назар салыңыздар. Ayılıdın ayazında aptalına Al turgay toprakçan batkanını da Yerimdi bir başkaca çılılık var oy Balikim düşünmөгөн жаштарымы да Balikim düşünmөгөн жаштарымы да Махаббат апам окшош айылымысың Аламда бул дүйнөдө дайынымысың Алыста тагдыр мени алып жүрсөң ой Акыры бир кайрылар байырымысың Акыры бир кайрылар байырымысың Ayılımdın çarçısımın Ar kimdin atkan ömür tançısımın Arızı sam çok degende bosoğusun ey Ataken ilip ketken kan
кем билип кеткени канчысынын ата кем билип кеткени канчысынын Коробушка есть и ситца, и парча. Пожалей меня за знобушка молодецкого плетя. Пожалей меня за знобушка молодецкого плетя. Выйди, выйди в рожь высокую, там до ночи погожу. А завижу черноокую, все товары разложу. Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Подставляй-ка губки алые, ближе к милому садись. Подставляй-ка губки алые, ближе к милому садись. Катя бережно торгуется, все боится передать. Парень с девицей целуются, просят цену добавлять. Парень с девицей целуются, просят цену добавлять. Катя бережно торгуется, все боится передать. Чё идет, пришла желанная, продает товар купец. Чё идет, пришла желанная, продает товар купец. Вот и пала ночь глубокая, как поладили они. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани. Вот и пала ночь глубокая, как поладили они. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани. Распрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани. Ала булут каптаган ала тоосу бар, мөлтүр шыңгыр булагы бар. Эң сонун жайлоодо караңыздарчы, өздөрүнүн ак элечектерин кийип, улуттук каада салтты даңазалап, сайма чапандарын кийип, сиздерге өз өнөрлөрүн тартуулаган кандай сонун керемет мүнөттөр болуп турат. Урматтуу телегөрөрмандар, биздин коңшу мамлекеттерибиз менен тыгыз байланышта болуп, өзүбүздүн комузубуз менен домбурабыз үндөшүп, кыргыз казак бир тууган болуп келет эмеспизби? Ансарындай казак эл ырын сиздерге Фарида Шарапова аткарып берсин, кабыл алыңыздар. Баспаймын жар шетінде құлайыма деп, ішпеймін арықтан сулайыма деп, қорқамын жаман менен дос болудан, тар жерде ел тоқымын сұрайма деп. Қыздар болып, жігіт болып, өтіп барат өмір құрғын. Аққу арман, дүние жалған. Аққу арман, дүние жалған. Жақсылары жақсымын деп айта алмайды, жамандары жақсымын деп айқайлайды. Таулардың бауырында жүрген су, таулардың биіктігі
болоду өтүп барат өмүр кыргыз акы арман дүнүйө жалган акы арман дүнүйө жалган Ağaçtın közü kara kömüründey Mıntıktın boyu düzü temirindey Jaman menen jakсы жарты сағат болғаны Жамандын өтіп кеткен өміріндей Қыздар болып жігіт болып өтіп барат өмір құрғыз Ақау арман дүние жалған Ақау арман дүние жалған Ақау арман дүние жалған Ар бир адамда өзгөчө бир мүнөз болот экен. Бири шайыр болсо, бири ак көңүл болот, бири өтө таасирдүү болот, бири күчтүү болот. Мына ушундай ак көңүл адамдардын көпчүлүгү кыйбас адамдарга кыйылып турам деген сөздөрдү көбүрөөк айтып келет экен. Ансарындай биздин кийинки аткарылып турган чыгарма кыйылып турам деп аталат. Аткаруучу Анара Маматова. Ah
болса соң бөлеші асқадан шыққан жаңы bir günde on yolu uruşup, on yolu gayrı yaraşıp, koşup oynap жүрселер, құлындар менен жарышып. Şentip жүрген күндерім өлігінде өтіп баратар. Мен тойбыз жасты кеземде мезгілім болған талашат. Қиялбай турам қош деп қымбат туғырым балачат. Қиялбай турам қош деп қымбат туғырым балачат. Оңчукпа суяң немени, ушинтип сынай береби, узун же балын таткызып, огуз чай бир сөз дегени. Деп мен бир куплет ушул ырдан сиздерге ырдап өттүм. Бул ырды угузчу бир сөз деген сонун чыгарма аткаруучу Айнура Жумабаева.
расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть он помнит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет, а любовь Катюша сбережет. Kulak saçım tarayımın ey basmacı ey orayımın ey. Kulak saçım tarayımın ey basmacı ey orayımın ey. Oramalım kolgalıp sen tarafta bulgalayımın ey. Oramalım kolgalıp sen tarafta bulgalayımın ey. Kulak saçım tarayımın ey basmacı ey orayımın ey. Kulak saçım tarayımın ey basmacı ey orayımın ey. Gözlerimdin yoluna ertelik esmeyi karayımın ey. Gözlerimdin yoluna ertelik esmeyi karayımın ey. Kulak tarayımın ey basmacı ey orayımın ey. Kulak taşım tarayımın ey basmacı ey orayımın ey. Oramalım kolgalıp sen tarafta bulgalayımın ey. Oramalım kolgalıp sen tarafta bulgalayımın ey. Yalnız kaygan meni suygan jarım bekelay. Matır kaygan meni suygan jarım bekel. Керемет жайлоонун кычагында мына ушул апалардын, эжекелердин талантына, өнөрүнө күбө болдуңуздар деген тилекте биздин кийинки көрсөтүүбүздүн эстафетасын Даткайым айымдар тобуна узатмакчы. Мына биз бүгүн Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Карагой жайлоосунда Ырдайлы достор Ырдайлы долбоорун өткөздүк. Биз ушул колумдагы ыркесени Жалал Абад облусунун Ноке районунун Даткайым Энелер тобунашын узатып койгонго уруксат этиңиздер. Мына кымыздан ооз тийиңиздер. Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн
Каракой жайлоосунун кымызынан ооз тийиңиздер. Рахмат, Энелер тобу. Биз бүгүн Ноокат районуна караштуу Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Каракой жайлоосунда ушул Пирамида каналынын Ырдайлы достор Ырдайлы долбооруна катышып, биз ошол айыл өкмөттүн Энелер тилеги тобунан ырдын кезегин алып отурабыз. Биз сыймыктанабыз ушул Энелер тобунун колунан ырдын кезегин алып отурганыбызга. Анда эмесе биз сиздерге кур кол келгенибиз жок. Мына ушул тулпарлардын элесин келтирилген картинканы тапшырып коелу. Адамдын канаты демекчи, эч качан ушу чарчабаңыздар, аарыбаңыздар, дайым ушу алдында жүрө бериңиздер. Рахмат. Биз сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Энелер тобу мындан да өнөрүңөр өркүндөй берсин. Мына эртеден бери силердин концерттик программаларыңарды көрүп отуруп суктандык. Эми биз дагы кур келбестен бул белектердин эң кымбаты, белектердин сулуусу, белектердин алды деп биз сиздер үчүн атайын жандуу гүлдү тартуулап келдик. Кабыл алып коюңуздар. Буралып көлө жайнаган, булгулакта сайраган, ана токургуз жергеси, артына кайган саймадан. Жерибиз акка ыңгайлуу, элибиз билбек муңкайлы, ынтымактуулук бизде бар, Ырдайлы достор Ырдайлы. Жерибиз акка ыңгайлуу, элибиз билбек муңкайлы, ынтымактуулук бизде бар, Ырдайлы достор Ырдайлы. Жарашыктын шартына, фестиваль майран жалпына, ан тосо табато, ырдаган дыйкан малчыга. Жерибиз акка ыңгайлуу, элибиз билбек муңкайлы, ынтымактуулук бизде бар, Ырдайлы достор Ырдайлы. Жерибиз акка ыңгайлуу, элибиз билбек муңкайлы, ынтымактуулук бизде бар, Ырдайлы достор Ырдайлы. Буралып күлү жайнаган, булгулакта сайраган, ала токургуз жергеси, артка сайган саймадай. Жерибиз акка ыңгайлуу, элибиз билбек муңкайлы, ынтымактуулук бизде бар, Ырдайлы достор Ырдайлы. Жерибиз акка ыңгайлуу, элибиз билбек муңкайлы, ынтымактуулук бизде бар, Ырдайлы достор Ырдайлы. Ынтымактуулук бизде бар, Ырдайлы достор Ырдайлы. Биз кылып жаткан ар бир иштин башталышы жана бүтөр убактысы болот экен. Ансарындай бизге бөлүнгөн убакыттын соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрөрмандар, бүгүнкү керемет жайлоодо тартылган апалардын, эжекелердин өнөрү, чыгармачылыгы сиздердин көңүлүңүздөргө, көөдөнүңүздөргө сонун бир керемет жагдай тартуулады деген тилектебиз. Ансарындай эмкиде кайрадан эле ушул убакытта, ушул мүнөттөрдө биздин долбоордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.